bandla lonke ngegama lika Jesu. Bazalwane, ngenxa yesikhathi ngizoba mfishane kakhulu. Ukuba besiside bengizohlabelela ngithi Lord, you are worthy to be praised. Iyona ngoma ubaba le abeyithanda lokhu ngamazi. Into khona ithi silahlekelwe. Bengizothi iGod amayime but isikhathi anginaso. Ngibingelela iGod am endala. Ngibingelela uSis Margaret. Ngibingelela uSis Thobekile, oBhuti Yakhani, oMamtshangase. Abantu laba esibahlonipha kakhulu ngoba thina sasindiswa kuhlabelela bona. Sase siyayibamba nathi siyaqhubeka. Kube inhlanhla ke kithi ukuthi ubaba ethelala alale sihamba. We did not deserve to be part and parcel of impi ubaba uJoba bekuyo. Thina sinzalo yehlathi, inzalo yentaba. Sizalwe sabizelwa ukuhamba entabeni. Izinto ezifomala sizazi. Yingakho abanye baze bathi siyihlathi ngoba ubizo lwethu lubiza ukuthi sihambe emahlathini. Impilo yethu yonke 95% of unyaka wonke bewususpend emahlathini nobaba uJobe. La khona izinto bezisinetha webazalwane. Ngikhumbula sise Alexandra ngelinye ilanga sathi siyafika safika amaphoyisa around itende kuthiwa alidilizwe. Ngiyakhumbula babephethe ibhamu sangena sabamba ama microphone wathi baba uJobe, my friends bangani bami, ngifuna nihlabelele uNkulunkulu ehle la indoda ebinenkani. Ubaba uJobe ubengenandaba ukuthi uSathane uthini, uba indoda efohla la kuthiwa kufohlwa khona, efohla ngahambi yedwa embethwe uNkulunkulu. Unantabethwa lokisho makuyinkonzo yomlilo ubeyayathi nginihlanganisa ngemsila njengeyimpisi kaSamson, athi ngibasela umlilo emsileni yenu, athi sakazekani nihambe and consume inzima yamaFilisti. Ngisho njalo nami ngithi uSathane uyadlala Sathane, uyadlala amadimoni, uyadlala ama-devil worshipper, niyadlala. Ulele sikhona. Abazalwane ushile usifundise isibindi besiseMaritzburg. Wabizwa imeeting abefundisi bendawo bathi akuseni intendaliwe wayengekho right enyameni. Bathi aphuthe bedawo wavumbuka embhedeni. Wathi the devil is a liar. Wakhona isuthu wangena emondweni sabona ngaye ngena emnyango. Wena into yakaJobe wangena wakhuphuka stage sapheka nasonke sathi angena itsunami wayibambi microphone wathi ayikho indoda engabizwanga uNkulunkulu engakhulumanga noNkulunkulu wami edluphutha azongitshela ngidilize itende. Wathi uThixo athalime, wathi akekho ozothaliwe ngaphandle kothe alime. Wathi gijimani niyabatshela sangishilo. Wathi over my dead body ubethu methandazela umuntu ehleli kwi-wheelchair athi uma engasukuma nguthatha isibhamu usibeke ekhanda kuphume. Uyabona komuntu asheke ehlalweni ngoba ubehamba noNkulunkulu. Ngikhumbula eMaritzburg ngifuna ukunitshela ngento ayifresh. Ngiya kikahiso la khona kwakukhona indoda eyayisineminyaka umzimba wayo ubaphene ingasakwazi ngisho ukudrive imoto yami. Into yakaJobe madoda yathi ngizela wena baba. From that day that man is driving his cars in the name of Jesus. Wangasiyena ubaba uJobe, bengasiya ubaba uJobe kodwa bekuyimphangwala kaMthwele, bekuyindoda phezu kwakhe. Akulandaba Sathane unamanga. Sunday egcina ukushumayela kwangena
lena intombazana isifile uma wayeyiphethe ngezandla ingasenyakazi wayibamba imicrophone emphethe uNkulunkulu wahlabelela yanyakaza. I don't make a mistake. Angikhulumi ngababa uJob, ngikhuluma ngomphongolo bewuthwele. Yasukuma intombazane ulimbe liqoqene. Yet in the name of Jesus. Wathatha umuntu obeka olimini. Sathi siyayizwa wathi thani mama yathi mama. Yathi khuluma hamba yahamba. Besiku 14 days fasting beginning of the year. Wasibiza wahlalisa phansi. Wathoka kimi konke ngiyakutshala kini. Anginandaba usathana uthini. Kodwa sigwele sibaningi. Njengoba usathana sibona sigolalela iground. Ngiyambikela usathana namadimoni. Ngithi the war has just begun. The battle has just begun. Yeah. In the name of Jesus. Sizoyidwegulisa inqayika Satan. Ubayathi sizoze sithi ncinci. Mamchabe, we love you. Itende bekuyikhaya lethu asinamakhaya sinabazali. Kodwa bese thuma singena kasithole sifika siphonse esifubeni sama. Sisazoqhubeka sinama. Usuzoba ubaba uphinde ube uma. Sokhala kuwena asinayo moya.